Llegó el fin de semana y ella quiere salir. La monotonía no quiere seguir. Zane, kisa itong suntoon, Zane. Dapat XX. Nanami. Kita mika parking agal kayo ano. Delayed man. Balay nang apot. Nani apot. Nanami airport. Ha? Ano man yung Uy, si Shop! Pinagtap pa sa wala! Si! Sayang! Bandoy! Kita ka dirita! Kayo! Bandoy! Bandoy! Ana silang taga Japan. Marimar, Monik. Mainit. Ano man kay Naano sila. Sisha. Zion, Zion. botong na ka, Zion? Welcome to Pinyano. Music! Complete. Complete na ang letter Z. Yes. Baby, uy. Tang, tang, tang. Hello boys. Nga naman mo dire? Meeting mo? Sino meetingan? Ha? Who is your crush? Who is your crush? Dito yung nag-utaan na. Who is your crush? Nadi ka! Who is your crush? Ako na po. Who is your crush? Hindi ko mag-utaan na. Who is your crush? Ah! Who is your crush? Ah! Yo-ho! Hindi ko. Yo-ho! Ano mo to? First grade na ko sa okay. Ano sa pa? What's the name? What's the name? Nigi. Unsa ka name sa doktor? Dr. Te. Dr. Te. Ang anak niya classmate. Oh, classmate. Distraction! Niya, unsa pa? Dito na lang gid mi. Hindi mo man ano ni. Bawo na siya. Helicopter, helicopter. Ikaw na lang sa. Amen. Lord, as we shall eat our dinner, Lord, and give us nutrients for this night, Lord. And help us to finish the food and enjoy the food, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Amen.
Father, Son, Holy Spirit. Amen. 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 Welcome, welcome to the Philippines. Welcome to the Philippines, Japan! Guys, kailangan natin ilong. Rice what?